Evo nas u kafiću Evropa. Saša i ja uživamo, čekamo kafice. Lijep pozdrav za sve od Vesne. Joj, ima li što pametnije u toj glavi? Ima li što pametnije? Ima li što pametnije? Može li što pametnije? Može li što pametnije od tebe? Da ti mene snimi. Evo sad, nemoj tipati. Ispravi. Nemoj dirat. U srcu Kopenhagena izašli smo na Dupla Espresso. Koji je jedna Karleuša pjesma, ona Dupla Espresso, svaki se čeka mjesto, sestra. Evo, da nas vidite, pozdrav svima na YouTube-u i RTS-u i Facebooku i tako dalje. Pogledajte te ljepote, fontana još ne radi. Pogledajte te ljepote. Snimamo se. Tamo ne idemo više u irski pabonju, nismo više irski supporteri. Evropa. Grijači. Tamo ona je stondira. Neki političari unutra. Evo da nas vidite, svi uživo.